الله استغفر الله. سرمو رديوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكالي وينوم هو منما سكالي وينوم هو منما شريف دي ولوا مادو مون روانجير مي يلايفي هاتو سكالي وينو زنغو جاليا يوكانغا نيارما خير إن شاء الله وهاني كاودو مجيونداو na mjaniania ukahena ujushinda ya partager video ukaza ntiuzamu sozinu. Alaikum salam. Ntiuzamu sozinu hawarma emezia mwiso yanu rinjia uharma ze kampanye gari wanisao riduka ya hakuma permanent harma ze rezo sociaux hauka haina wakati rjou lashe adversaire ngwajo adversaire wa hatu ngwajo rengaye devant yuli chatungeza usikale wenu tena leo de wa mwando leo wa mwando leo ni bana tunzaka ntiuzinunga rjou nisa riduka haku harma ze rezo sociaux kwa wakati uriruhusu haukanga rdaruma wakati wa kampanye na wakati wa kampanye haina system ya communication pia yo activewa ni adversaire no ili ya tente ya demoralize wala wandondasi electorat ya hatu wahanza wa tente wa déséquilibre wa déstabiliser et campagne via les réseaux sociaux, via les campagnes. Salam alaikum Zikam Zubair. Via les réseaux sociaux, via les campagnes. Yuri chatsoge zaikao watu sisi rihanti namna ya ukana harimo wakati unu wasuli ze kampani undiaru maza nchaguzi ngari jo accéléré ngari jo accentue ze présentiel hatu harimo ze réseaux sociaux au ngari jo ka les réseaux sociaux zibakisha abasainu do moyens amando pour la communication ngari jo ya ukema adversaire wa hatu on a stratégie on va mettre en place car tu es dans les votes na vala à côté on va placer des candidats wa namna ya uhanza wajiwa déséquilibre chez Isopia sont des stratégies iso système ikao ngariwani sawo rizi contrecarrer ngariwani sawo rizi bloquer rizi anticiper rizi déjouer parce que nous le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne par la communication, le monde évolue dans ce sens. Yo demande ikawa kama nzamtana bahimrambuwe zentiuzamu chozinu em adversaire wa hatu ikao de opposition multicolore ikao ndiona mbawazi nji opposition juzi wafanya monano hari wakautanganya timabia na ramoze video zangu kala mafiti lavu kabati hata mtanganyo bala ngamjo wonez jojiri même pas une semaine ngamona wezajiri haina wandu walisofanya déclaration wejidetache na ila déclaration brillant ya soma ni Abdusefu ikawa ngabozinji jobenuha ikawa rihansi ngaribula wow wajibenuliezo ngaribulia wow warenze wabenue zila betizi zahao za ki opposition. Watu sisi de notre côté ngasna harmu tartibu ribakisha harmu tartibu yatu ya mettre en place ya créer ya consolider ya rendre rigide le système de communication tout dans les réseaux sociaux harima wakati ikao le rugabili yo rinda uranji harima ze campagne ikao yo roalo moroni rasironu faransa. On va dans ce sens haukawa hainu ngarieliwa ya ukana yembwana ngiumbwana ya offensif kaitimbwana ya défensif. On peut pas être un acteur majeur harma développement harma investissement harma nozifanishi yao alafu mlacho dubakisha harma défensif na wakati kama ngaminyoka ngawizo sisi rafanya ngawizo sisi amini watukufu kardo anzara angalia ces derniers temps
nusu ya wandu wa siasa ngwaji positionner haku en porte-parole, ngwaji positionner haku en défenseur wa opposition juma action au juma makalima au juma rongo ikao ngwazamba dans les réseaux sociaux ala nyaukana mitila wa uzamba tizamba nga mzambo ntina ula wa uzamba kawanu wandu wa ruma enti hena vdushinda ngulijo partager video watukufu surtout da siri rakubaliana rwana ubana nzima garda harma wakati wa kampani garda harma wakati kao ngasi harma obligation ya renforcer na ujadidisha ya communication ya hatu ikempia harma periode heze ze kampani zini gasina wananyasi wahe opposition ikao hamasikitifu ngwafikirio ukao wanachama wahe serikali alaikum salam ngwafikirio kana wanachama wahe serikali ngwafikirio kama waziri ngwafikirio makonseye wa rais ngwafikirio meme ya ukaraisi ngwajohe abantu wadu wajibu ngwajohe abantu wadu shindana daunao tikazanu hambika waunga wanaza wafilisha na des émissions anikiwa pour le pays abonge sira mnyashini siri elewa ombabi siasa siri ifanya ombabi sira yanshi asna takriban mahamengo mine miraru ilodingo ni matura ya jata bosa nyuri rambo bi revenue ombabi ne zajiri ne zijiri yo harmenti ngarjo wanisa rijerdo remetenimbabi sur le droit chemin politique sur certaines déclarations hama encore une fois déclaration na ishi leo ya Mohamed Jafar Abbas ikao timishia afanya déclaration Léo ikao j'ai retenu deux choses sur ce qu'il a dit. J'ai retenu deux choses. Mjoka Mohamed Jafar Abbas woi mruikao sansambiste wanu andruikao wakane na 10 ans derrière nous wanu andruikao wakabanu si sur l'embidi nous Léo jana kama opposant wa hao rikawona izwafanyao rikawishia izwambao rikawadunga ngayo hangayo juma haina ndongwa kufanya harmensi ngwafikirio leo ya uka ntujo wa rojina shamru hamadami na wayo mujire maifuba mru hamadami na kaya harimao mnofu wahi siasa Randi 2016 azali ndao ya rahu 2006 azali ndao ya renteyezi hata jehunde zilera zinu na tuparo venya harumaze ndongo za siasa za huwa ruma juzi na ruma jana na ruma leo abo ntujo wanrua jina rifanya siasa nzima leo shamimi mruhamadami c'est pas Mohamed Jafar Abbas de ujoka ujaya heyabo ya benrongo ni juwao ni ona ukazeno zinu Mohamed Jafar Abbas mwa monrabo halafu ni baze hanyo kakani heba na Mohamed Jafar Abbas wakati makaneza rumema hakumi makanezi njaka mtini mwa 20 yema hakume rais Sambia Renge ema rais Sambia Rengenzi ujaikili lu hataba hainu njaka mtini mwa 20 Sidabi akanjaka mtini mwa 20 bahi mais j'étais déjà un militant. J'étais déjà dans la politique. Sidabi quand j'étais déjà dans la politique, chez hazina kaufanya ikauni permette tika ujua nrongo zinji za kaufanyishia haruma yezi na haruma ya opposition. Ani amjohamba ndovi abasainu par exemple. Mjohamba ubedillah mshangama. Et période ya sambi ou jaikililu j'étais comme ça. Yabo mruhama Mohamed Jafar Abbas kuna ujua ujaurengeze mikro wambenrongo yikao wewe ngo amini ya ukanangwa munrabo wewe ngo amini ya ukazenrongo wamba ungabo wandu wenji wa Jose kweli ngabo wandu wa yenshi ngabo wandu wa kayabo ngabo wandu wa komea izo ikao do makofanya wakati makanezi. Où je voulais en venir? Tisha Mohamed Jafar Abbas Léo c'est un ancien journaliste. Haruma interview kawa kahuzisiwa. Tiretene ndongo ndaru ikawa mjani mjibuzo. Mjibu shanga mweshelezizo. Ya uka havumbua ye question onikor. Ya uka onikor heno wakati azali ya renga yezi ye onikor yoto tombe en fight. Njo dhukurule suala hilo. Kamjo dhukuru ya uka hende hata hamba kana
azali harengezi nzuani kama jafanyishi hata ndongo ngamjomjibu harumale suala hilo halafunga mjomjibu harumale suala mjofanya éclaircissement harumale suala la husiana neze kampanye amjonjia haruma le suala la husiana neze kampanye ngarjo hadisa haruma le suala la unikor sikanzane shele zema me Jafar Abbas yauka wakati warenga yezi rangu 2006 hata 2006 10 hata 2010 2011 rais Sambi akane pouvoir le shirika la unikor Mohamed Jafar Abbas kakuja kaujua le shirika la unikor lisovewa 2 fois le shirika la unikor lisovewa 2 fois ikawa wanuko wajaka ujua pasuka wajaka Facebook wakati hiyo shasira kane matangazo rakana ze media zaka upende za harumwa nsi rijua wakati wa rais Sambi le shirika la unikor monsieur Jafar Abbas lisovewa 2 fois lititombe en faillite lisovewa namnaje première fois le shirika la unikor ikawa zensuhizo directeur yakabo hasotewa tujua c'était qui au msani vuwe madzina wanu chef directeur yakabo hasotewa le shirika la unikor monsieur Jafar Abbas leo ujao jusama kurnundu ya ukana hena katira isazali ya renge yezi le shirika la unikor roto tombe en faillite sikandano sheleze kan la première fois le shirika la unikor la kausovewa lititombe en faillite ukalika liwa hilika unuka hata wanroha ziwa wado abandone ze poste wenda zao eshatongeza le shirika ilo la kausovewa tsohole za kaza blokewa harmaze poro za moroni na mutsamudu za kaza rengwa ni mapartikulier mwajawa makanyika mtina droit ya wagiza tsohole zentsohole yu ikaurengwa ije yauni le shirika na wo iyo nyitse de mahula shayo hulwa ni wanronro jina mjamu warenge ya zemaliza hao kamja waramburse mrenge refaida mali ya kahula refaida iyo ndi akahuja isove le shirika li rebondise li rudoa bolendele Jafar Abbas kujaka ujua amushelezi l'article je le fais à Jabal Télévision rifanya Jabal Télévision le shirika lidalika usove wakadu abili tena wakati le salatimbi zalenda uzalo lijalika usove wakadu abili tena wakati wanwasa njia harma ya ferahe débarquement wanwasa njia harma débarquement wala Mohamed Bakar Hamsa Sanyani hata et là je profite de l'occasion monsieur Jafar Abbas nous recadrer mbabi babese hama bangu fanywa wanwandu wadiwaza wakati makawienshi ye mroba hendi le chat et la souris enzi hanyo na Mohamed Bakari na mfikiro bala ridiwaza zenongo mafanya wa Komoro le shirika la unikor dalika usovewa encore une fois rais Sambi na Mohamed Bakari na mroba hendi ne ma commerce wanzuani tido wangazija rais Sambi ne ma commerce wanzuani waonana wabakana vanu ekele shirika linu litombe en faillite inenza shenzuani waswanzuani nafanjao il faut sauver na mrongo wa shenzuani shahani monsieur Jafar Abbas harumwe ma commerçant wao wakaya nusu ma commerçant waka de pro Mohamed Bakar waono kana c'est l'occasion il faut boycotter Sambi harumwa et Ferain mais il y avait des commerçants qui étaient purement commerçants voulaient de l'argent business wanji harme marché. Le marché c'était quoi? Wo ma commerçant wende wa wakize ntsohole ono ya unikor. Waje waihuze warenge 80% harme bénéfice. Ijoka unjia harme le shirika la unikor. Ya 20% njo baki ya unikor yirwa wirenfia. Certains commerçants wanzuani wanjia harme jeu, les commerçants pro Bakar wa hara kwa janjia harme jeu. Yo encore une fois ija ireho sembabi ye image ya shirika la unikor harma rejime ya kililu
quand Aladin Darumi haja wadi akauja stabilize le shirika la Unicor hata liwasili obahanurili yobana basayi. Ya Mohamed Jafar Abbas, vous êtes mal placé ya hujamjam dorambia ya kale shirika la Unicor onge hen wakati azali haja leto kan faiti van waswanzwani der tabihan sohole parce que il est jimbo la Mohamed Jafar Abbas ilungar lijuao garjo namna ko heza garjo namna ko profiter émotion ya shinzwa na shingazija pour essayer de surfer sur l'actualité ou d'y positionner sur les rails politiques du pays. Il y a des questions Unicor. Il y a des Karavi, mais ka Unicor, et ka Unicor, au Bahanu Yahafa, Rijwa, au Kawala do Bahanu Yahafa, Yahafa Pinda, c'est quand vous étiez au pouvoir à partir de 2016, à partir de 2006 ou à Suli 2011. Laissons ça à côté. Tirushia Armand intervient M. Mohamed Jafar Abbas, où évoquer les questions Yahusiana ne. Voilà d'ailleurs. Et question Yahusiana ne politique, Jimla Yahusu ze élections, avanu, élections zongas Johiba, avanu, sangarijoué plan, avanu, mais avant d'y aller là-bas, arme question yo, na reja arme question avi dibati yesheli abasainu, les questions subuti, ou himilo wa komori, ou subuti, ou himilo wa nzwani, ou ambieka azali, katina ndongo yafanya nzwani. Azali kajafanya wa nzwani ndongo. Azali n'a rien fait en juin. Randia Lonezi 2016 hata unda basaini. Mais Mohamed Jafar Abbas. Ngujuo ya ukana. Haruma zenzi. Zavira. Haruma zenzi. Zahe tournati. Zarangu 2001. Hata wasuliba na basaini. Yezi. Ya tufa ishi siwa shanzuani no wanzuani. Yezi yara isi sambi. Dont tu étais un partisan. Un fervent défenseur de ce régime. Izo wanzwani do arambiao. Izo wanzwani do ambao, Monsieur Jafar Abbas. Yezi rango tournati jae, ya tufa yenzuani no wanzuani, dezi ikao, mkani yo rango 2006, unda 2011, yondezi ya tufa yo wanzuani. Amjohunika exemple. Watukouf n'a partagé vidéo. Il y a des jeunes qui sont là, qui étaient conscients, qui étaient wakana les têtes posées sur les épaules. Et ces jeunes-là, parmi eux, moi, qui suis là. J'aimerais bien que Mohamed Jafar Abbas y a passé un imnamor souri. Mohamed Jafar Abbas, Azali Katina Ndoya Nzouani. Je me rappelle, wakati le pare la wanuzwani miti jindo miujua zenzia miujua miji cha miti jere zerejona mnaza kompoze shanga mambo de pare yenda hata yanja tsembehu la mjina Nurdin Burhan. Eske ngamjua ukana yenzia ya nguha ranguhu nudarna jaze zoni zinu hata uwasuli domoni. Mohamed Jafar Abbas, c'est Nurdin Burhan qui l'a fait quand il était vice-président. Mais vous avez fait quoi quand vous étiez là depuis 2006 jusqu'en 2010, en juin? Pour que vous permettez le Oudabaka Azali n'a rien fait en juin. Yohate sa wajohimile wanzwani. Huambia Kazali kadafanya wanzwani. Wallahi wajohudea, wahuremahi, wahuremegungu, wahurehorio, wamerohamo wendeza. Parce que Harmoizen Haja, à partir de la tournante, à partir de la constitution de la tournante, yezi ya tufa yo wanzuani nenzouani, yezi yara isi sambi, dont vous, Mohamed Jafar Abbas, vous étiez un fervent défenseur de ce régime. Yezi ya nous, yezi ya okaïgafa yo wanzuani nenzouani. Et ça, je vous le dis, avec des preuves à l'appui, avec des témoins enjoignés comme vous, Monsieur Jafar Abbas, on doit aussi témoigner que le régime de Sambi, il faut y famille Sambi, il faut y nanousu, yamakaba il est en Mutsamoudou, mais qu'il y enjoint et les enjoignés, Monsieur Jafar Abbas. Loin du régime du président Azali. Et je peux dire même que depuis que l'histoire est, depuis que les Comores est Comores, c'est le régime d'Azali 2016 jusqu'à
la 2024 de rejimu ya fanya rongo onzuani ka onzuani ngwa rehemuyo ngwa beshilao marahaba teje mundeleo kajafanya pia ngabo tufanya bidike hafanya kazi jafanyishia shangari aminio ya ukane rejimu ya zali 2016 yundaba sainu yunde rejimu ya fanya rongo nzuani izontulinda mgangi hau mwalimu hau jini yangu heihu ya siya janabiye. Ça je le dis parce que les enjouanais nous le disent. Amchonika exemple, Josir Kanabunjilo là, tout la qui servait, une dame enjouanaise, il m'a dit, je suis allé en juin en 2007 pour, en 2008 pour enterrer mon père. J'ai fait 1h45. Mutsamudu, Henda Ayuani, Henda Uhatu, tu l'as dit par ça déjà. Nzewangwa Sadiwa, je suis revenu, là, j'ai fait 35 minutes. En 2008, il y a Kane Nzindo. Monsieur Mohamed Jafar Abbas, le porte-parole officieux de l'opposition, le bien Kane régime et Enzo Katiyo. C'est un sambi. Manouachkaba il a Mutsamudu. Qu'est-ce que vous avez fait en juin? Rien du tout. Les Ongam Ozeo, qui est en face des Comoriens des Anjouanais, Mdouamba Zalil n'a rien fait en juin. Yohato wanzuani wao, roi bénéficier za fanishiwani rais Azali, roi tuzi bénéficier, shangwa aminio ngwa juao ka en juin, il y a quelque chose qui a été fait. Monsieur Jafar Abbas. Amjomni kanim, na exemple mtiti wa saate. Et magari akofanya linya Mutsamudu domoni. Il est même à partir de 17h, après on a kasangonziani ngenda uzayo. Mjumabo, c'est un problème. Parce que kabaja kanzia. Sina wenda rumando za saya, amtuju wa shihab. Unabi abasayo. Mbungo de domoni matsiyo, hareje masiyo. Ndo kwa kajaparu fanyishi. Combien de kilomètres de routes za fanywa moi chez Shanzouane. Raisi Sambi et toi, et vous, Mohamed Jafar Abbas, vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait en juin? Sincèrement. Parce que, et quand on m'a dit, n'a fanya face au Wanzouani. N'sede fanya face au Mtsamudu wa Sangani. Ne faites pas face à la famille de l'ancien président Sambi et d'Ossar. Faites face aux vrais Anjouanais. Aux Anjouanais des autres villes et villages. Dites-leur, Sambi a fanyantine, Azali a fanyantine, Harmayezmili, Zaruma inti. Monsieur Mohamed Jafar Abbas, vous aurez la réponse. Alors, namkiravi, haina mruika ongu rezone, hama Mohamed Jafar Abbas, harma e question ya heza fanyi Shanzouani zezi, zafanya neza tufanya, il y a tijado himama des réseaux sociaux, il y a rambia. Il y a des élections qui s'approchent, namwende devant une population, namwende samhani, namwende devant wanzwani, mwende mawambiye, izorafanya, nizoratufanya. Watu sisi ruambie izorafanya, nizoratufanya harmoshe so shanzwani. C'est ça la politique. Mais ne viens pas harmoshe niyahanyu ya propagande ya opposition. Harmoshe niyahanyu ya chaîne libre et les autres. Bimkenti mduhamba mbarika mnahunda mdubala directement ya mrekadre nyambenino. Wallahi zendongo Mohamed Jafar Abbas ya zamba chaîne libre. Kana usubuti ya semironti. Kana usubuti yende moya. Kana usubuti yende wani. Kana usubuti yende sima. Hau yende dans le nyuma kele. Yende hambe zendongo zida. Wallahi billahi kana usubuti ya zambi. Et ça je le sais. Yakakana usubuti ndia himilo wanzwani ya wambiye zenongo ya zamba chaîne libre zi parce que wanzwani wajua les njema zao wanzwani c'est que baishe huwa mnyongo c'est ancré dans leur mémoire yakana mdu kadha hariba mnyongo usiku kadha rakana besoin et kahuwa rende mbovu c'est ancré dans leur mémoire. Bahi mengoni mwazenzi za tufaye nzuani no wanzuani des ya Raisi Sambi, Monsieur Jafar Abbas. Et ça, je mettrai mon doigt à couper. Kujuhamba wa mwali. Des ya Raisi Sambi, ifaidisha makabaila wahemijiaezi, Moroni, Fomboni, Mtsamudu, et les familles de l'ancien président Sambi. Bas.
harmo et parti, je pense que un message wa suili et dalilu yauka harma zendongo Mohamed Jafar Abbas ya Zamba ntujua kanga mwishele yao e periodi la Mohamed Bakari ajoka ujaya tolo harma yezi après leur micmac, après leur jeu, après leur danse wakabdozifanyia wa Komor entre le régime Sambi et le régime Mohamed Bakar harma periodi la na matunde harma ze video za Mohamed Bakar kwa ze video zo pia ngizo jabal television ngabo video Mohamed Bakar yamba kaula de video ya mwisho yahe conférence de presse ya mwisho yahe kawifanya ranzia Mohamed Bakar kajarungu atena harma television tajeunde leo hamba ukana ngabo ndongora isi Sambia na Mia ekeze ndongo hizo wallahi msumambia ni ndrabu na muzisi haina muda kaududunga e jabal television tous les 20h Mohamed Bakar hamba ukana ngabo ndongora isi Sambia na Mia ekeze ndongo hizo tedu hanzan Zambi et Komorinu kena kwa Komor jusqu'à la fin de la vie na buzi ndongo hizo rizihe harambia karizijuao rizikonfirme no wandu wakayabo yoka kweli rais Sambi hazamba shasi sede joka ujar sede jojar sambaze masiwa zindongo hizo Mohamed Jafar Abbas leo kuna uja ukenti yike ngorondo wa Komori mabwembwe wende hata wasuli daraja udwambe ukana wala rais Azali na serikali yahe ngwa gaspiller uma pesa parce que tous les semaines ngwenda harmazi siwa ngwaranga wa avion wenda harme wenda nzuani na Mali c'est de l'argent qui est gaspillé comme ça c'est Mohamed Jafar Abbas ani ça leur dérange et Kaleo le chef de l'État et son gouvernement font des déplacements harmazi siwa wenda nzuani wenda Mali wakangazija wenda nzuani wenda Mali harmazi ani wedangazija ala nyaukana Mohamed Jafar Abbas wai wakati hukutuzi wanundu wakausute na l'idée selon laquelle mzuani ngwa dhulumi hao beyezi tobaki shangazija ya rais hatobaki shangazija ma ministri ngwa baki shangazija na bafanyishie mavamana wahensi wadozungulia harumazi siwa do Mohamed Jafar Abbas leo a changé langage ya boka gaspia o mapesa menja gaspia o et kale au président hena mfumo ngodo nzuani ngodo mwali ngudarmazi siwa c'est de l'argent c'est une gaspillage d'argent est-ce que vous vous rendez compte l'hypocrisie politique de certains politiques du pays juzi wakatorokarmu mharbati wa nzuani ngazi janzuani wa dhulumi wa jau Mohamed Jafar Abbas woi hakamengoni mwema hindi mwema leader politique wa nzuani wakakontra ukana ya rais na serikali yahe chitoka bloke moroni bahi na idosu mzungulia harumwezi siwa na idozungulia harmao mahalani pia yabondo bahanu ya idée ya umete en place the présidence parce que avant ma président ka denzona doba kisha maloteli wenda mwali wenda maloteli yodo bahanu dar nuru ya kauja imete en place yodo bahanu bonovo ya kauja renouvellewa et kale ma président wende chaze présidence zao zikea wakeneze présidence Mohamed Jafar Abbas we ya remao leo ya ukana ngabo déplacement ya hema leader ya rais ne serikali wenda harmazi siwa yabodo bahanu yeye harubiwa bahajana leo ngon hariabo yo gaspillage hariabo yo mapesa ya rumishi hao hariabo yo tijini hayabo tijini hadiwaza kai nundongo kwa hai defende jana yene le tengo la wakati leo hajangu ziremu yahamadu wa juzi yafanya interview kwa ntina urejeizi ya hamba juzi tushuru yao yonde namna hao Garibakshao harma les sualalin. On évolue un peu.
harmaze no Mohamed Jafaraza Abasi ya Zamba parce que simwambia ni kwa inu système de communication inu système wanzao ranguda abasainu wa occupe namna ikao d'ici quelques mois washidi wa place de makandida wa hao que ça soit wajo roha mozi parti politique ya za hao ma indépendant wajo wanika ze opportunité wende washindane ni makandida wa serikali waju positionner wa harmaze region arjua kainu système wanzao y mettre en place de ramba kana heno katimjo yabanu vous allez croiser nos chemins garjo kabanu hen hali meham mjo ya arjua makao zenogozo ndabu tide helilu harwa mekan zenogo de helilu sha kamjaza mena mnazabiliza abonge harmale suala linu ngamjo garjoli bayabo rendi harma sujet indwa jina sujet indwa jina on se rapproche des élections quand on gari omba mungu et corps électoral isa convoqué wa juzi mwa jaula hapara wa Komoro wantipia wandi wajipresente nanana harma élection ze date isa zitola namna tout est processus électoral namna ijuka wenda pia tikadhani ni hashirishi ni chez Zimbabwe certains jeunes ni waonao dans les réseaux sociaux warenge initiative wanza wajipresenter harma élections car pour moi c'est une bonne chose et kaleo tiwono une génération tiwono mashababi tiwono wandu ikao garanyisa siasa nzima kartanyisa siasa nzima shaika tiwono une génération hautiwono wandu ikao yeze sura zao ngwanjia harumai cadre ya politique jimla yemhungwa hejaula Tanzania yanzawi ya responsabilize wa ushababi yanzawe mashababi warengere leka tizamaka ngasarma harma période une période transitoire entre ya une génération et une génération harima administration ya hensi. Je vois des jeunes kaunga bwana shiwangu ngamadani yangu ngabwa wangu ngabrojulana ngabrojulana wasiasa different na wasiasa nzima ngamwaono waniso jimanifeste tikanzani mwambia uka courage les gars tikanti muishia ze razida mkenti muishilia mwenye baraka mkenti muishilia barwani mamadu na wao banu dictature banu voti ni mwambie ni ukana ze elections za hema député kinyume mizo wandu wa mwambiaoni umnyanya nezendrabu wandu wa mwambiaoni harmai constitution ya juzi ya korevizewa et article hawiye kanuni ya sharia husianao nezenye chaguza hema député miongoni mwa article za tukomelo hata ça veut dire ya ukana bani article inu harmai constitution yinu ngiobano rangwe revision ya constitution ya 2009 wakati wara isambi ya ja revisewa en congrès wakati wa ikililo en 2013 ça veut dire ya ukana za elections za hema député zinu razigabili zinu tiamade za hema raisi zinu tiama za hema gouverneur ikabo zi article zichangewa zirevisewa ziangezwa nukto zitolwa jao et hema député kabaja komelo hatamba hindu ça veut dire kabo zinu élection zilo banu haina période hamanda inu gabajo fanisha élection za hema député l'article ikao inge existé ou rangwe révision ya constitution en 2009 ou déjà révision de la Constitution en 2013, Constitution révision en 2018, et article qui est déjà vumbulwa, qui est déjà komelo, qui est déjà tomanani, qui est déjà fanyu hatandongo. Ça veut dire que zine élection ikao opposant kuna ujua uneka fe yao au ule maili yao kura au ule friti yao kenzana kanape pari au tshinda uvi. Mtenda mwa élection, bazo ngechoka uhibwa. Vanu kabuja kovo nji kabuja fanya ouverture ya college ndini ya revision de liste électorale avant kabuja fanya ni mwambie ni ukana ni mashababi mlio kinyume mwezi rais Azali mlio homasiwani mwanzo mjitekeleza haramaze nchaguzi mtishie politiki itoka uyonzi mtishie politicien itoka uyonzi haja mambiani kana vanu ze votinga joka uhibwa vanu kabati hata voti joka uhibwa uwo mnyanya wa wandu wao wanimewa na mafiti
nefriti bo ilo injo mwizitswani hao watona banu bopulia kasana mwezekana pesa wanasho hao Paris na Marseille na Nice na Lyon wanza wajwa mzinga manyeni ekanga nyuma siwani nganyina zinafasi ngam aminio kanga mjushinda mwende mashindanyi niye bani mabani hanyo harumwazi machagu amweze nyichaguzi harumwe miji mgwajalia nganyima propre kabati mdujo mreproche kwa ujo reproche shababi leo handani ya njeo hama voti hama un leader politique quelconque ya kanavamana za daula juzi na jana na leo abonge ntishie mafiti ambao harumwa ze rezo sosio ze interventions za Swam Hadbana ze interventions za Mohamed Jafar Abbas ze interventions za Razida ze interventions za Fahami. Bon, Fahami au moins il est dans la logique. Il y a des rongo dunga yabo ce sont des politiciens kao yehamu ya hao watiwone mwanashe wao yehamu ya hao watiwone mwanashe wao watiwone mwana hao ya wasilo bahanuika ondo wobo walio yode conseil minajonika haina mru amini ya kwa mwanzo njia harama siasa haina mru kangu amini ya kana zevotinu zevotizinu c'est l'occasion nede najibimise mine mabani hangu walio harama CRC mine mabani hangu wabe hao ne sirkali nede najibimise nao harimwe mabavu harimwe miji harimwe miraya wambe izo wafanya watu sisi wambe izo rafanya ngamfikiri ya ukana c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Mtikensi mdo lindia kampaka munyibaraka jamnikeni ordre. Jamnikeni ze directive. Haunkensi mdo lindia kampaka razida jamnikeni ze directive. Haunkensi mdo lindia kampaka fulani mpaka fulani. Prenez votre destin politique en main. Ni mashababi mabani hangu. Msofanya siasa, haumu aminue siasa, mfanyawe siasa, mwanzao mwede harumweze election, mwanzao mwede mwajibimise, mwanzao mwede mwaone niveau politiki yanyo bahanu iliyo, mwanzao mwede mwaelezi. Izo ika ondo mdoni izo mlu capable ya ubalilia wa Komoro ne Komoro. C'est le moment ou jamais. Mtininde fulani na fulani, waruma juzi, waruma jana, wakama depute juzi, wakama depute jana, wakama ministre, wakati jihini, ike wao wajuka ujawa mnike ni leson leo. Ike wao wajuka ujawa mwambie nizo mabidi mfanye leo. Ike wao wajuka huja wamambie ni bani bidi mfanye jao. Ala miyaukana, ima hayabira za managizo wakanizo, kwa tina washinda, wabalilia wa Komoro, ne Komoro. Abonge tika kwanza harumwele suala hilo ni encourage wanama mashababi wama mabani hangu hailimu mabani hangu haina bahindu rekubalia ukasi generation nzima uliona za fikira za kwanza ukikandida utilindia kwa mpaka fulani kadha hau politicien kadha ya jahu tomdunziani tuonjo nziani enda washida ne bani hao haukana rais Azali SRC wajo ubeha makandida mabani hao mabani hanyu wahuwanyu wanashewanyu wanruaume harimwe mabavu mjemshidani nao wao kwa tuja washindani na Bremali mzima wao kwa tuja washindani na Rabando na Mihdhar Sagafu wao kwa tuja washindani na Mohamed Jafar Abbas wao wakatoa hao na warabizo wafanya ranzi wao waje washindani nani mashababi mlio kinyume mwezi ya Rais Azali mashababi ikao kamtina siasa mlio ganyi nafikira mwanzo mzidefende au parlement ima kandida wajobe wane sirkali ne janibu ya siasa SRC wao waja washindani nani wao waja washindani fikra hafikra garibali yao izorafanya nizorifanya au nizoduko ufanya jerizeleshe maraia haramwe bavu ya hatu
abonge nyinyi mashababi mlio harumwe mareje ze mabavu mlio harumwe miji mwanza mkema kandida mtikubali mruhaja mtiani fikira ya mafiti ya ukanaze batizo joka hibwa aze batizo sazi hibwa izo fikira ikao wazee wao walala nizora ngujuzi hata jahundeleo kastukiru waruho hitwani yune mana watu paroshida wa wasiliba hanu zifikira hizo zijopare mashababi mabani hangu waluna zifikira za hanza wende harma zenye chaguzi ya ukase le moment ou jamais. Mettez-vous sur les rails na mwane bwana mshindane nyine mabani hanyu wa siasa rilio harma janibi ya sers ya ujobehe bamba uyambwani na juwe ka harma bamba uyambwani ikaye bani hangu yabuka naka uje yashindane nami mvu kanaka uje yashindane nami shawo uje yashindane nami fikra uje yashindane nami siasa izora fanya nizora tufanya izora hada nizora tuhamba izora bidirame nizora tubidirame iyo de namna siasa abasaimu rajojibiwa ngifanyishia harumwe miji yako harumwe mabavu yako harumwe nukta ya mwisho na kawanzani verli juzi riwone opposition watanganyi harwa fanya bunjidi riheba no sikiyo wiyo rambela la mafiti walati wandu waju wasuli bahanu ulati mkonti ujo wasuli bahanu auka owandu wala waoze surwazila wizo wokwa rongo wa siasa nzima na homa opoza wazali shawokwa rongo wa siasa nzima wokwa na uoni nzima wokwa na fikira nzima wokwa na faliki nzima rireje banentu abili tena après en brillant déclaration ya fanyishia ni waziri mzamani wahezi habari zonze waziri Abdusseuf rimambia nyaukana ila déclaration brillant ila déclaration ka ukabatu de subutia mais qui a signé déclaration ila nabo ha évoqué yaukana les signataires haina paragraphe yo évoqué les signataires wana ngenda les signataires bahi comme nous pardon et ma signataire ndo na ndo arme déclaration c'est une déclaration icho na ma signataire shai shizungu shitsobi wabala wanti abai shakabati ya pas de signataire arme déclaration ridénoncer banu rifanya démonstration rimambia nyakana yinu système ya uhanza wa ruwa jire groupe wa jipositione wa hunde soutien des uns et des autres haruma za élections za hema députés zijao. Et là, à partir d'hier, ujaleo, zila ramambiani, mandi so ziwona, ngamandi sao ziwona. Mono harimu mzaza ambwa mzaze mwenza yurumbi. Hakarmo mwana noula, halewa fanya déclaration, hamba non, il fait pas partie des signataires ya he document. Comrade la même chose. Waka hamo mwana, no bakana non, on fait pas partie des signataires. Et parti juu la même chose. Ya Franco ya baruani na wala la même chose. Haina wandu watofanya déclaration ya wonesa kakariti harma ma signataire wana. C'est pour vous dire, ya encore une fois, ngasina opposition, il est désorienté politiquement. Et c'est le moment qu'il y ait une jeunesse des opposants. Tida wanu walio faransa wa shizungushi hali Facebook. Mais une jeunesse wajihundao harima ensi, waelewawe siasa, walio dans la réalité, wajiconstituer, waformer une opposition, wajushindana ni mabani hao walio harima opposition. Parce que en aucun moment, Timambian, en aucun moment, ye opposition ya Barwani na Razida na Somadbana na Munibaraka na Jafarabasi na Tchindovi na Dovi. En aucun moment, où tu dois en shinda ou abalier politique ya opposition pour faire face ya politique jimla ya CRC nemhu wa hidaula. Gasi arma renouveau na renouveler pia du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Shababi ulo kinyume mara isazali utowe amini ze fikira za hema opposition d'office wa jihanti waliho masiwani. C'est le moment yaukana mjiconstituer, former une bonne opposition et prendre le relais. Uandwa kwa na humbani nafasi yaukana ani kwa na hubalia au leadership de opposition wajua mwelesheni. Ils vont vous casser les pieds pour que vous n'arriviez pas.
Et c'est le moment ya ukana mrengerele. Watomndu ya mtedezani. Hamadi namna Raisa Zali ya mette en place ya un système ya ukana responsabilité jeunesse. Watu harma opposition andu hamanda wao na mji positione wanyi mrenge flambo ya he opposition. Abonge ngamfikiri ngamjoshinda mfanyize nongo hizo. Nimwambie na kaza nchaguzi sazija ze campagne jobura bientôt ze pré-campagne sangizo en cours. Préparez vos candidatures, essayez de convaincre la population et mettez-vous sur les rails politiques. Défendez vos idées devant la population. Namji présente harmwe marengo et mabavu mshindane siasa hauka singasi sur le terrain garfanya siasa hena ujuhuja kujori parisa ngasi yao ngari mlindawa mushirani bitsema siumema wakati wa saa 10 marhaba.